الباب السادس والثلاثون دمبغا تشابانتت اجيغا بانغال no yewten an nafaqat fi dépense gol alal iyali e dow ɓeygure nde on tigi ɓeyni nde mahin ka toɓɓum ka koodu ley qala ibn usaymin rahimahullahu ta'ala cheikh salih usaymin o maki al iyal ko wiyete ɓeygure humul ladina ko ɓen woni ɓen yauluhumul insan ɓe neɗɗo ɓeyni ka nder galle mum min zawjatin immorde foti ko ɓeyguli aw qaribin ma ko ɓattodiraɓe wono nene goto ma ben gotoɓe aw mamlukin ma jiyaɓe on tigi ma golloɓe on tigi ko ɗon ko fanda ɓeygure nde on tigi dépense ta ɓe haka hatti ɗon mahin ka deftere dow qala allahu taala allah daali wa alal mawludi ino fawi jibinanaɗo bobon lahu wonande ɗorisgun arsukugol bobo on e biro mum wa kiswatunno e holtingol ɓe bil ma'ruf kadi ko gal taala li yunfiqu ko fiyo dépense dow satin kala jomiraɗo moyen jomiraɗo yaajende min saatihi o man qudira alay kala on mo faaɗinana ɗorisgu arske makko yo allah dandu en haray on kadi fal yunfiqu yo dépense mimma atahu llahu la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha wa qala taala wa ma anfaqtum kala ko dépense ɗum min shay'in immorde piiji fa huwa yukhlifuhu wa an abi hurayrata radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam he dinarun dinar goto dinar en euro ma wandala dinarun en franc CFA ma en franc guinée anfaqtahu mo dépense ɗa fi sabilillahi wa dinarun e dinar goto wahidu riyal mbuɗi saudi masalan anfaqtahu mo dépense ɗa ɗum fi ragabatin e firin ɗingol dande bimana wallugol maccuɗo o hetto jungo pullo makko wa dinar e dinar goto saddaqta bihi mo sakkiɗa okkuɗa sadaka ala miskin e dow miskinajo wa dinaren e dinar goto anfaqta mo dépense ɗa ala alika e dow ɓeygure maɓe ɓeynuɓa nden azamu ha ɗiɗo fof sadakaji ɗi waɗɗa ko honɗum ɓuuri mawnude e majji ko ɓuuri mawnude e majji ajuran joddi alladi ko on dinar anfaqtahu mo dépense ɗa ala alika e dow ɓeygure maɗa nde rawahu muslim ɗum ko andigol en tentina goɗɗo taw raɓɓiɗinano ɓeygure makko nden goɗɗo taw wuddiran ɓeygure makko nden siɗa mari moye ɓeygure ma nden ɓorno basen yoɓe ɓorno basen ahi ta Allah yanñane faaɗinanaɓe an sa faaɗinaniɓe goye Allah yiltoto faaɗinane si tawi woni ɗa mari moyen sodugol oto acca ka nder kuuru toon yanuɗo e maɓɓe o ƴetta taɓe yaw kufura taxi e train e oto surtout ma ɗum ɗi taxi motoji fewniɗi yimɓe no hela no huɓa noni wono no jama on andira si tawi a mara aya ɓura noon en feƴƴinane la yukallifullahu nafsan wonde Allah fawa won kikin illa ma ata sona mbere ko okkiki kon kono noon ko okkiki kon himo fawiki ɗum ɗo ye rawahu muslim wan abi abdillahi wa yuqalu lahu himo wi'e abu abdurrahman kadi sawbana bun yujuda mawla rasulullah bun yujuda mawla rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dinarin ko ɓuri teddude ko ɓuri moƴƴude e dendanangal jawle dinar yunfiqu rajulu mo gorko itti sadaka dinar ko dinar yunfiqu mo itti sadaka mo dépense ɗum ala yaali dow ɓeygure makko nden wa dinarun e dinar yunfiqu mo dépense ɗum ala dabbati e dow daabewa makko mba jawdi ko lowuɗa carburant ka automa ma ka moto ma e mbuuɗi ko ittuɗa moƴƴintinɗa waɗɗamo entretien fi sabilillah fi ɓantugol lawdin Allah wa dinar e dinar yunfiquhu mo dépense ala sahabihi e dow wondiɓe makko ɓen fi sabilillah rawahu muslim wa an ummi salamata radiyallahu anha qalat qultum inni ya rasulallah halli est ce que no waɗanilan ajrun joddi fi bani abi salama e ɓiɓɓe abi salama ɗe mi bana ɓiɓɓe mawdi am ɓen simi moƴƴike e maɓɓe mi dépensiɓe mi holtini est ce que miɗo mari baraji an anfaqa alayhinna nde mi dépensata e hoore maɓɓe est ce que ara miɗo mari baraji walastu bi tarikihim mi wonali walastu bi tarikatihim mi wonali miɗo acciraɓe hakada ni wala hakada wonan bi mana mi accir wataɓe accirde ninani par ce que innama hum baniya ɓe koɓe ɓiɓɓe am fa qala ne laaɗa maki naam hihi kan laki ajru ina wodanma joddima anfaqti kala ko dépense ɗa alayhim e dow ɓe ɓiɓɓe ɓe jibinanɗa mawdima e ɓe siniraɓe ma ɓen jibinani mawdima muttafaqun alayh wan Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu fi hadisihi ko yewti e nder hadise makko at-tawil juutuɗo
الذي قدمناه مؤردن نان في أول الكتاب كأران دفتر في باب النية كدمبغال كان لا ما كان في النية on hadis jettado Umar ibn al-Khattab on yandi timo ka premier deftere nde anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ma kana wa innaka lan tunfiq a dépense tan nafaqatan dépense tabtakhi bi atahi da bidi mo wajalla yeso Allah gonta ko sabi Allah wadirda wona fiyo yi e nafiyo wowle nafiyo nane illa ujirta biya sona a yoɓete saabu on dépense hatta ma tajal fi fiye imratika ha hay dépense mo waɗɗa e hunduko ɓeygu mako muttafanol bi mana ko ñamminɗa ɓeygu ma leygu wan abi mas'udin albadriyu radiallahu anhu ƴettama abi moussa abi mas'ud wo ko jeyaɗo yimɓe badre ɓen hani nabi ko ƴetta nabaji allah sallallah alih w sallam qala o maki ida anfaqa arrajulu si tawi woni gorko dépense ala haali e dow ɓeygure makko nde nafaka tan dépense yahtasibuha mo tanƴini baraji mum ka Allah fa hiya law haray ɗum ɗo wontanimo sadaqatun sadaka muttafaqun alayh kono koye sa holtiniri ɓeygure ma nde ma yoɓaniɓe l'école ɓe janggi ma dépense iɓe fi waɗirgol ala no waɗe ko ɓaytum feere ala ko ɓabe ɗum ɗo waɗe ɗum ɗo ko mala ɓurda ɗum ɗo ko wajibi ko ɓeemi jonna tawi a tanƴinaki baraji ka Allah haray amara ɗum tawaraɗa considiri wayi ɗum ɗo kadi ko sadaka وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء يونين إثما بكات أن يضيء nde o yeɓata nde o lolata man yeɓutu ɓeyni o ronkaɓe jonnude embere ngel Allah arsikimo ngel iye haray ɗum yoni bakkatu musu reedu lella ñaw haray ɗum yoni bakkatu taw yawito ɗum few ɗum ko teddungal jongalleɓe yoora jungoɓe wudduɓe yurnitiɓe ɗum wonangi ko islam yoɓe accu ɗum qur'an no haɗi ɓe ɗum sunna no haɗi ɓe ɗum abdoullahi kala no haɗi ɓe ɗum hadithun sahihun rawahu abu dawuda wa ghayru rawa muslim no filli hadith ma muslim fi sahih tasellude makko bi manahu firomu qala wi kafa bil mar'i yunini isman bakkatu an yahbisa nde o jogita to ale goy nde o bulokata amman yamliku kay o jogiti ɓuutaw dépense mum guure mum o buloka oron kamo jonnude ɗum yonimo bakkatu yo Allah danɓe alhadis mi'atayn hadise temeɗɗe ɗiɗi ko ɗum woni ila fuɗɗiɗen deftere nden afwan hadise salasa mi'a hadise temeɗɗe tati ila fuɗɗiɗen deftere nden wan abi hurayrata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin ala ñallal yusbihul abdu ngal ibadu ngal jiyaɓe ɓen weetata fihi e muɗum illa malakani so wona ñande si weeti malaikaɓe ɗiɗo yanzilani ɓe jippinte spécialement ko on ɓe addude ko fiiɗe golle ɗe wonɗen yewtude ɗo kala malaikaɓe ɗiɗo jippinte ko iwtira ɓaawo mum ɓeɗo na aynuɓe en ɓen wona windayɓe ɓen golleli min moƴƴi e bonɗi ɓeɗo ko jippinteɓe spécialement fi o mission ɗo goto kala malaikaɓe ɗiɗo jippo o jokka ɗum kala ka waɗi moƴƴere fa yaqulu ahaduma goɗɗo e maɓɓe wiya ɗum koni wontirɗon ka ñaamo allahma ya Allah aati okku yoɓutu jonnutu munfikan o ittuɗo sadaka ɗo waɗi nde hunde ɗo halafan lontari kala saliɗo yii ka duwa waɗede o ɓenni o morli ɗon o munni o ronki waɗude wa yaqulul akharu oya kadi wiya o ka nano allahma ya Allah aati jonnu mumsikan o jogitiɗo jawdi mundi ronki jonnude ronki finance ude ɗo jonnu oɗo kadi yoɓu oɗo kadi talafan halkare perdi jawdi makko ndi allahu akbar guddan wona keeye guddan wona feere guddan wona mananko muttafaqun alayh wa anu yettama e makko ani nabi sallllahu alayhi wa sallam qala ɓe maaki ala yadul ulya junngo dowo ngo hayru ko ngon ɓuri moƴƴude min ala yadi suflade e junngo leywo ngo ko faanda ko okko ɗon ɓuri moƴƴude okkaɗo on ɓayno woodi ƴoƴuɓe wiɓe no kala banten ni ha tasiɗa okkorde ɓe waɗa junngo maɓɓe ngon dow junngo ma ngon ɓe jaɓira dow fiyo woni ko junngo maɓɓe ngon woni dow si komi abdoullahi kala okkorma sa towni junngo ma ngon ha ka duuli dow junngal ngon ha ka leydi haray ko junngal ngon woni dow ngon akhi en faami ga yimɓe ɓen no ƴoƴi mo wi ko ƴoyre natirta aljanna hay si o naatay o taway komo neewi nder ton mi wattana en ɗum ɗon tun watton yiili e yewtere pular ngal mi yewti on ngal nde laaɗumaki noon wabda fuɗɗor mi man tawulu ila ɓen ɓe ɓeynuɗa ɗon o taccu ɓen no weela ha to jini okkoroya woɓɓe go ko hayru sadaka saabu ko ɓuri moƴƴude sadakaji ɗin fof ma kana konko laati ansari rinan ɓaawo
orde ngalu ngun kon ɗum woni ɓaawo ngalu ngun ko ɓaawo a ñaami a heeɓi ko yondinora ɓeygure nde ñaami heeɓi ko yondinora a holti a heeɓi ko yondinora mana on fof on heeɓi minimum ko gasata ko muññaade ɓaawo mum kon naatuma de haara poto pa tan na ɓorna luttina okkitiron noon ɗum ɗon ko on sadaka ɓuri moƴƴude kono acca an tigiɗa ha toon jini ha feƴƴiti ma gooto e ɓeygure ma nden ha toon jini ha feƴƴiti okkitiroya ko goonga haray baraji no toon innata ala kono haray baraji ɗin wona ɗin ɗon ɓuri moƴƴude ko ɓaawa waɗani gooto kala an e ɓeygure ma nden minimum mum on hay so tawi woni na ko lutti hande kadi ko lutti kono noon naɓa okkitita nde laaɗo maki waman yastafif kala nefiniɗo yo iffahullahu Allah nefinaymo waman yastagni kala yondiniɗo yughnihillahu Allah yondinaymo rawa Bukhari o hadise ɗo ko yeeta ɗum ɗo ko miskinaɓe ɓe andanɗa hoorema ka yiiɗa o no toro tun no yurminkino tun ko ɓe woni ko fanda ɗon toragol wona manankun ɗum wona necce ɗum labaka ka dina islam faalaka torotoɗo islam faalaka yurminkinotoɗo fees wallahu a'la wa a'lam